Durdarsan la than thlir tu zongzong te chibei vekule tun chum fakna hla thlanna huna chuan daido khomi te nen hun kan ron mang hau dona daido hi aizol ching kilometers ni ahla omania saitwal district a omni in phulen RD block a omani la thlanna hun man pa hianin kaushan le khotlang chanchin te kanin zo dona thlir tu ten atir changa atop thlenga min ngai hlut saka minau thlir tu ring kan somin kan ngen chewani ole tuna chuan kan hun man haute ilo thlirang u ole heituna hian daido Presbyterian backing ko ta kan ommeka kabula hian kaushan committee ten oma masa in an ming le kaushina an ni nate lo soi mai sela upadar ji ka kaushina ingini kaushana chuan committee member kan ni mai tu lupa mon vela daido kaushana assistant secretary kan ni me kan upa ji kholiana kaushan jiak tu kan ni Tuolu padam sanga daido kausan committee member RC Laltangkima daido kausan committee member ome heila than lama kan do main kausan chanchin toy fel takin kausan secretary min han soi saksela daido kausan he sangka jakwa somni pasaria daido koilal chungdunga hawalu ania tilaya wels mission kausan angin ading toa maro chu rambuya wangin sang khaja ko som rukle pariat kum toplama kan khoi kholiana soi khomania rukwa som sari khachung he kholiana kan oma elaya daido kausan ang hian kausan ading theilo sang khaja ko som sari pani kum toplama daido khoi hi kanan lu thale a chuan sang khaja ko som sari le pathum kum ti lama daido kausan Presbyterian kausan kha kanan din tharle a me ni som ni sangka jakwa som sari pathuma Presbyterian kausan hiding angin kanin shoot ani chuan tona hian daido kausan a hian kausan upa paruk kan oma tolupa pathum kan vain kausan committee hi pakua kan oma chuan kausan mi hi danzo kim jathum somruk le pakua kan oma kausan mi zongjong hi zanga somni le panni kan din mun mek ani alom ome la than lama kan lu do na englange ka pui than don le pubi ke lian khuman omakata ti hla thiam taka sakha kan thangange chan te nem chan chu he hla hi tha khati maya karil ru ne me ma chu wang chun ka thangani ani le longai thatura du te nem dai do ko khana lo loi to zong tan ni mai ro se me longai thatura du nei ven mizoram chunga kan ko khan mi zong te lo ngai thla ka tan kan thangange kumin hi kan ko khan golden jubilee kan lom kum ania kumin chung zong hian golden jubilee kan lom dona golden jubilee lom tu zong tele ko khan mi zong lo ngai thla ka tan kan thangange class 10 pass thar ho zong tan kan thlangange ole tuna chuan PBK lian khuman omakata ti hla asak ilongai thla hawang o
ole hei tu na han dai do veng la ya kan om me ka kabula hian MOP member ten oma anni hian hlan ron thlang do na chu bi ma chuan kapu te hian an ming le MOP an ni na te lo soi me sela coming to RC Lalthang Kima kania President MOP Daido Branch kanie coming to tlang lo mon ya MOP member kani it mean thằng rồi à cái này cái gì mà darji ka committee member Siam Thanga MOP Vice President alo ome la than lama kan lu ma in kapu hi zona kan zo tanga MOP member hi engzangi omcheu som ruk le pani kani in chanem hle me tro englange than don le lal fakimin ma fakin lal pariat na ti la official ngat kha kan thang teang than chan te neem than chan chu pathian ro puizia le til ti thei zia ala kha na rile me ma chu wang chuanin he la hi a tha e me ma asatunu hi chatuan ram min lo pan san to a chu wangin ama ria reng na tur te po ani pa fomin a thu hi a tha ka ti be rim rima chu wanga han thlang chu kani e ani le lo ngai thatura du te nem lo ngai thatura ka du te chu zoram puma MOP member zong tele headquarter ka dho tu ten ti takzitin lo ngai thawe sela ti kan than chanani lo ngai thatura du te nei vem ai zo la nun siama punun siama lal faka chuan ro sang liana anh mấy rồi sao? ei chilal mun thanga phoi bong khuwa tuiwai area MOP president in longai thabe nge se kadu ole tuna chuan ma fakin lalpa shiat na ti hla moi taka sakilongai thla hawang o
ole hei kabula hian MHEP shwai tu te an omma anni hiadin an ming le anni na te an lau soidon ani ke hi thang ja chingi president MHEP dai do branch kani ke hi MHEP advisor kani nem ja chungi nem ja siami MHEP executive committee member kani niangi khania ke ti MHEP committee member kani me la kan than ma in MHEP san chin toy te kan zo tanga MHEP I dai da wa hanin engzange member om be chewa inti kuma din nei ni member he zani som ni bel kan ni a kom sang kha zakwa som ko pasari march ni som thuma kan ding chan hem ple me ya tro la than lama kan du do na nga englange than don ne kan zin ko nga Mizoram State Court te sakha kan san te nem la thu khatha e ma chuanin hemi la thu a hianin nge ring tu tena kan ti tu tam tak a oma chuan khami hla kha a thu kha tha sa tu ten an thiam boka ani le longai thla tu ra han du te nem nei ve nual mai mun san kan chung le khatte lo ngai thla ka tan le kan thian te lo ngai thla ka tan chuan MHEP dai do branch member zong ten lo ngai thla ka tan kan tinge lo ngai thla tu ra du te nem lo ngai thla tu ra ka du chu hei MHEP member zong te hian lo ngai thla se tha ni me lo ngai thla tu ra du te lo ngai thla tu ra ka du te chu aizol lama kan chung khat lai na om te le mangai te ru na nula zomi naupang enkol tu kha hami ngai thla ka tan le PCL chingin ngai thla ka tan kan thlangange hei I kan jin kong hi kong se om takania tu na Manipura boina om boina kan chung khat lai na te le hei dai do MHEP member mun sana om te le tu na Paul som result thata ka pass ho tan kan thlange ole tuna chuan sinot curtain kan jin kong ti hlan sak ilongai thlawang u
Ivan chân xin khi mình chịu non phố la xin con thuê ta khi năm tê lâu xóa đi cần doang lâu mình xóa yang xe chân đam tu mình xóa rô cần xin con mà ya thì lệ hoa tùy phó tên mình xin rồi nghe ole hei tuna hian dai do veng chaka kan om meka kubula han pudam sanga omma ani hian la aron thlang dona chumi ma chuan YMA a te ni na te nei vem ka pu tuna hian YMA hianin advisoring ka om mek ani ani le hei la thlan na hun te inei dona Doordarshan program te hi lo thlir ve chinem thlir ve thine he Doordarshan program la thlan mai ni lo kan lo thlir ve thina anuam kan tin kan hlimpui hle thin ani chuan la thlan lama kan lu do nanga enghla nge I thlan don ne HP rulim sanga la mangai na top khok pilal run moi sak kan sang nge kan chan te nem ne ye hela hi atha ka ti em maya kan la Jesu Kristan min mangai na te kan ta na tor na te ngai to hen mangai na top khok ani zia ria he kan zoram Christian te ngai po hian he mangai na top khok faka choi moya kan thi thenga ma choi moi tur kan in bo sai kan in pek ka du le ani le longai thatura du te inem longai thatura du hitam tak kan ya ma se zong ka soi seng longa abik takin Doordarshan na thok tu zong te tan chuan ka veilama hian dulam hel tha em maya oma ani tan hian kan thang du boka chuan aizol lama ka chung le ko te kan nu pui ka fa te kan nu pui ma mi ka fa te uta ma boka parte duati moi te Jonathan ten oma chung ten longai tha se ka du a chuan midang YMA kan tho pui Central YMA kan obi te pu alal ngeta hlim en ti te lal ma chuana chuan kan secretary professional lun tluang ate kan assistant secretary mal som lian ate finance secretary ro nei thang aten min lo ngai thak sak se ka du boka chuan dai do khua a YMA ka member pui zong te zoram chunga YMA member zong te le he la lo du tu zong te tan kan thang ani ole tuna chuan la rut moin mangai na top khok ti hla moi taka sak ilongai thlawang u Thu
ole hei tuna hianin sai hol kota khan oma kabula hianin YM advisor panin oma ma sain an ming te lo soisela kaming chulal rin tluanga ane a daido YM branch hian advisor kani kaming chu ji khol liana ania YM daido branch advisor kani hei thlan na hun te in ne eng thlan ma in Doordarshan program te lo ngai thlawe chinem Doordarshan program latlan program he ke ni chu thingtlanga om kan nia kan lo en na sa thin khop maya chan chu kho sang sang chan chin kan lo hriat na te ten kan mu ngai lo kan tlo ngai lo khuwa Doordarshan ka tlanga kan lo tlo kan lo mu ve theina thin te ania wangin kan ngai luwa kan lo en sam thin ani chuan hei Doordarshan lama kan thok tu te ke mani khon lo kal ve kan lom khop mai ti kha kan soi tel du bok ani lom ome na thlan lama kan du do nanga englangi thlan don le kalome lalpa when in Christ thiam ta kan sakha ngan thlangange thlan chan te nem ka thlan chan chu o toy ten kan soyanga khowela limna le lomna lungoina kan duwa chi rang rangin kan zonga lomna tak chu la li suwa omani ti he la hian pochok len ka hretin a music video shim kha a hmunam ka tia a hla kha thur chok thawiwin ka hria kha ka thlan chan ani ani le longai thatura du te nem longai thatura ka du chu dai do wa OM ka thopui te zong le mun rang chung khat laina te ka fa te ho te tlang rang anoma Manipura te Mizoram Aizol le mun rang anoma ke min mel hria tu zong tan niselatin anunung bera chuan hei min thlan sak tu min thlan tir tu hlu te tan kan thlang venge lomom he me longai thatura du nei vem hela lo du tu zong te lo ngai tha ka tan le kabula nula ding inangun taka alo ngai tha ka tan kan thlang ange ole tuna chuan one in Christian kalomilal party lan saki longai thla hawang o
ole hei tuna hian EBCC dai do kaushan bia king kota kan omme ka bula hian kaushan shwai tu tele kaushan mi te an oma ahma sa in an ming lo soi me sila chin za chingi vel siama kausana hian financial secretary BWF chairman kani ABC kausana committee chairman kani upasiam thanga kaming chu parlian an ne kausana hian ziek tu kani kapu hi kan zo tanga in kaushan hi engti kumadin nge ania member engzangi omme cheu kan kausan he sangka jakwa samruk le pania ading a ne tuna hian kausan member samriat kenne no omme ta than lama kan lu do nanga englange kapui than do ne kala jan tur he non pinati kha PC valal riati tiam taga sakha kha ka do a ron thangani ani le than chan te ineem lalpa min ruai na hi aro pui maya chu mia wang chuan chu ka than chan ani ani le lawngai thatura du te khai nem ngai hatura ka do he kan kausan headquarter Manipur chiro chan lamka kan office thok tu zong tele aizola ABC kausan le ka fa te ho lawngai tha ka tan karon thange lawngai thatura du te ne ang tudor ko tam khom me ma se klem te kan soyanga EBC kausan lo loi to zong mundanga omte longa thak tan le lamka kapuzon tele kanaute laizol kanaute tan kan thange lawngai thatura du te ne ke fanga kanaute le heta EBC le dai do mi zong lo ngai tha ka tan le hei ron kal zong te lo ngai tha ka tan ka thange hela du tu zong tele EBC kausan mun sanga om delhi a om kan pastor lui MT khan lala le lam khan thanga ti lam khan thanga tele mun sana EBC pastor zong tele aizola kan kausan member zong tele notice tang no pastor biala EBC member zong te tan karon thangani ole tuna swan PC vandal shatin na hon pi na ti hla asaki lawngai thlawang o
kaya hisak lai o nahon pina kay di natupi nahon pitan kay di alam dang bang kahihiya hisata kanuntat na nahon pito tuna kanom na hi YMA library ni a kabula hianin YMA shai tu te an oma ama sign in me shati na te an lo nei mai sela kai hi zorem sanga YMA secretary kani kai hi lal thakima dai do branch YMA president kani o kai hi lal ven moya dai do branch YMA vice president kani thang zabia ka finance secretary ani long ome na than lama kan lo ma in kan secretary hi kan zo tanga YMA hi engti kuma din an nge ania member engzangi omcheu dai do branch YMA hi February ni som sang kha jakwa samnga din ania tuna hian YMA member hi zali somriat pali kan ani le he kan omna library engti kuma in sak nge nia engtiga changa in lo be chan nge ne tuna kan omna YMA library kam office hi sang hi som pariat kumkhan RRLF Kolkata Foundation atangin asak tan puina cheng noi rok kan huwa chata tanga kan sak ani he mai la than lama kan du do na nga engkhangi than don ne crystal le ko rana tila Mizoram not khorin an sak kha kan thlangange than chan te ne oh hey crystal le ko rana tila hi atha katile maya chuan kan ramadam theinan crystal le ko rana ikirang u tilai the na soifi hlain kan tria kan chung kwa khotlang ko ran kan ramadam theina tur chuan crystal le ko rana kan kirangai ni tilai kha kan thlan chan deu ani chale me ani le longai thatura do te nem oh branch wai me ka tho pui te ba ka dai do khochuak wai me member jong jong te lo ngai thla ka tan kan thlang ange hela lo du ve tu jong jong tele polsom pas jong jong te tan kan thlan sak ange longai thatura do te nei vem dai do branch YMA member jong jong le dai do khomi pui tan le aizola kan chung te om ka u lal ro chan hluate saitula kanau lal chorki ma ten longai thla se ka duni longai thla tur chuan tu vai group YMA ka tho pui te long pon pu jola te sang te tin jong in putem pulmoi te siong pui lo na puef pa jo na ten thinung le ti tak jita an longai thla ka tan le hel hla kan ramadam theinan krista chanchin tha apoi mo berti hi an thinlung an lo vona ko ran le krista kan ramdam na tura poi mo jia an lo hre thar theina tan kan thlan sak ange ole tuna cha Mizoram Sinat Kwarten krista le kaushana ti hlan sakila ngai thlawang u Sum le pai, ro pui
Ole hei tuna hian VC house kota kan ommeka kapula hian pichungi VC treasurer omma tlathan ma in zona tep te kan han zot na sa anga I dai do hi engti kumadin nge ania tuna hian enge indin hun toifel tikin min chil them sangkha zakwa somni pasari adin ania tuna hian inza somthum pariat oma mishing zariat somthum kan cheng ani job card in za som pariat kan ni alo ome ei lai thlang don na eng thlang ei thlan don le kamang len na ti kha kan thlanga asatu kha EBC Central Course sak ani thlan chan de nem he hi tha ka ti me me ya chuan ka thlan chan hi ka pa hi sang ni som panga me ni som pali khan min boral sana kha sha jengnan kha sha jengnan karon thlang ani ani le longai thatura du te nem hei kan khwa dai do tanga VC member lo ni to zong te longai thla ka tan kan thlanga chuan bong ko na ka pa te ro pianga te an oma ka fa te salem venga mama kan tia david te nu pan omboka chuan ram hlun nota kanaw ma dinite anom boka khami te khan longai thlabok sela chuan ko ran upa te longai thla ka tan kan thlang ve ani chu ole tuna chuan EBC Central Quarten kamang len na ti hla an sak I longai thlawang o Sayona, no pagamucha.
kỳ tình loan lệ kỳ pa kinh vua zo na la kỳ sa không đi đam min ha ho o tua mun hoa ma hi bang khen lâu na có pi hoi le va ca ngai nghe ye công mong lên na có pi sa yo na to pa ka mu cha hi na tu lâu to pa kya nga bang sa in hoàng đi âm mẹ và cơ mi xiang tê to mẹ thì mu ki ti ma loan lệ ki pa tin vua zo na la mi sa không đi ole khati zong kha dai do committee ne na fakna hla thlan hun kan man hau theite su alo ni leta a thlir tu zong zong te chunga lom thu kan suya he program mi soma sponsoring the ania he number 9436354464 a hian engtiklai point sms mangin emo call mangin emo whatsapp mangin emo soma sponsoring the kan ni khati zong kha kan hun man theite chu ania a hun nga ya ka di mule cheu don nia बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है